Ebusuya me no ka say the MPP for asene strong warning e dey akoma eye MP e dey ma Asante eye Akim South eye Honorable Asante a obeka say Dr. Bawumia e slave e wo MPP munti no akwa de ontimi ma bedi ade e ma ne ye me no ka say no MPP e mebudo ne bi say yen kan chere ne say panyini de yanka wo hoi no kan auto nkolafo na mo no sa panyini we de sebi mpeduasa ayese wagimi a na adwen no enye dwanya na me kan wo ebusuya me de mitimi di panyina na mo no eye nsem a NPP grassroots no emeburu na nkasa party ni omodia no say yen kan chere eye MP for Asante Attaçķ South say ye say answer na be wa kolar nyansani no na wo panyin kwase da ne nso kwase ade a omde ne kwase ya ebema no ha Ghana Nsem TV edi ameje so no any promise nsem no say na omde etodwa yen go timbra Kwaku Asante Boateng Asante Attaçķ South MP also say Bawumia is slave. You are slave more than Bawumia. Wo ya kwamu akwa esene Bawumia Jimmy biaba mutine man makase Jimmy so. Mo akase Jimmy so MPP ku enye ye nyinala no eye monum kasa akanfo binom monum kasa ena mo MPP nkoso. Akwala bi ti ho youth bi ti ho na otia amfa ho so ya kan ni oto wonum kasa ene tai kra so beben MPP ho ena yegusu ne yetete ne yepansam ye raken wonu nkrofo tena da mu ye meeting bopa on se subaye kura wo ye too mean ore fi so ka say minister president my foot wa vow na it will be your foot forever enti anibre ena wo de kasa enti wo mo omudi wachi no what training wo mo so mo kasa mo ye nibre na it will go against you whatever you do. Who president no ni be that Kwaku Asante Boateng, I will not call you honorable. You don't deserve it. Because what Jimmy kasa na kan what Jimmy Bawumia ntimi no slave and no one is a slave. So obi akoko no bi be yen hweso de a ono na adwuma no no. Shoe shine na adwuma no no. Do to ni nsuo na adwuma no no. Organizer na adwuma no no. Hairdresser do kuta paint office ono so adwuma no no. MPP ye di nipa tum ye ka nipa bom. Ye je Asante for tum ye je Enfante for tum. Ye je enkana for angona for tum. Ye je Srem for tum. MPP ye nyina na aka bom. Ena ye MPP ene tribe bi eku en MPP ena obeka se Jimmy kasa o kan ye no. Wo bedru ayi Bawumia ne papa akra be na ho apepa opa ena wo Asante mamuntu ya to aba ena na no NDC for na be 8 ya no kasenti NDC for na be 8 seats e Asante region ne nke bi asida ne nke bi be da so asi ya no kasa ena man basa uno osi etua wo kana woko because mumuni Bawumia a oye Bawumia papa Northern People's Party at those days na NPP no he was a secretary ombeka bo mi na dombo tradition no he was first chairperson first vice or your first vice in MPP now National Patriotic Party entin Bawumia wakona ewa MPP eda ya chechire MPP no ne papa wakona si because o ye bibi de boy ko krom ko fie ko abusuam wona aye hoho Kwaku Asante Boateng wona aye hoho wonim nyansa wano kasa na taye che bi ne bonko enemeremu obi yakwama obi ohun enemeremu obi yakwama obi ukwaya akwa kwatena brochire kuko school dia kwone aba eno kra no wo de your big time si enhunu sampa akwa brochire ni enkoto net so obi asabe oye Ghana ni no free Ghana na onye hoho oye hoho a na no
ababa we afia a oye Central Bank o UK obaba ye omo den dey ona Ghana ni what are you telling me? Ghana form your MPs ewo krom ewo Britain asam ketwa Ghana form your MP Akwasi Kwaten wa mama ye finance minister mere fi hakra de dia na de frɛ wa maye and found one circumstances is surround him at that time within a short time wa maye wani nte kra wani ente unuma me ka tira wone wani nte me ka tira wo say wo ankasa no wo se Bawumia yenim dia Bawumia na Bawumia nti bidie ye ton no internet so bidie ensuo ye ton no internet so Susan box ye ton no internet so awo Ghana na wo dia na wayama onpesu asofo dia na wayama onpesu asofo wo de emfa vulnerable people enkola emrewa ne nkokora wo mo nyem disabilities dia na wayama wo mo onsatimi aso wo nyina so dia na wo implement policy be na odi aba wo ankasa no Asante Attaçķ South wona etima sa efie bia mu sabre dia na wo waye mi bisa Kwaku Asante Boateng mi bisa wo kasa fin kasa tantai kasa ebon mo amudi kanedi achi no steka aboa papon akwasi odisa akwasi Kwaten Akwasi Kwaten na mekan no to ama matrimi no de o mekan do operate me na wa akwasi Kwaten asan ya wudi wo hene kanedi achi na wo samoso mo akosku na mkutanim dia mo man munim dia no light and coming out with flying colors na nipa nyamu nipa mo friend nyamu nipa na jimi so me kasantia obi ada opa com page me ne bi da ba samo Kwaku Asante sana stika baka bi ya ana hwan so de asamo se hwan abunu ni MPP wa ya ma bunu crazy to no kra ne ka ho na fenfenam no so beka ne ya wo ya no beka tese mo mudi wo hene ka ne de achi de na Ghana ya modi MPP ko na ya modi a ye bra Canada ni achichire MP MP no from Northern People's Party beka bo mu ba ya man ni nyina on be joining hands be ya UP no ona bo Canada Japan na ne de ne ka ho no wo hen even 92 year ye redu bo ahene kofo mo sha ase no wo hen Bawumia papa wakonu so ni ma mekato ne papa wakonu a wote so MPP people Northern People's Party no a secretary SD Dompo tradition ne beka bo mu UP ono na di kai vice chairman na friend vice ko ni mu ena kan for party NPP ena akan for party enti sansam fon no ena ka satan tai no mo bie mu ana mo ka no mo ma na etu ntwa na Ghana zongos no any northerners no I'm not inciting you guys but also honorable Ken and then for baby na I don't want to continue because I don't want violence. Think about what those people are saying about you. Use your brain on them. Madam Manuesi, you are dishonored Kwaku Asante Boateng. Monsatra Moadjuni. Yera Bawumia. Number 3. Bawumia 3. Bawumia 3. Order number 3. 31st of January 2026. Bawumia da number 3. Ono aso ne de ne kono ne peno. Enti sa monte ase amonko se po. Na min chia moka ewo Yesu din mu. Mo ayi honorable Ken ene ne nkrofo. Mo mpusia na ne nsanka bi. Mumpusia na nsanka bi. Mumpusia no na boka ne nkrofo nsanka bi. Jimi na ama na basa. Enti ebusuya nua eba no na kire se wakeka bi
akaka na adwen e de achewe Asante Attaçķ South MP friend say Honorable Asante. You know, sometimes some of these people are on party name no. When you listen to them, say na obi won ma wanyini, but still no adwini so a say obanyansani nyini sa nso na obakwasiya nso enyini tie say obanyansani enyini sa nso na obakwasiya nso yeden enyini. So this is telling you that indeed this man onyini ye no oja na adwen ene ne nyansa ofie. Now yes me mbusa le say 2012 abro ayekoto aba no ekoye mintim ho ase bi ba mu a NPP party no edi atem ko dan Supreme Court na NPP epe obi emna kwa gina the witness box ne mu na wadi adanse ye dia ma the new patriotic party no na ono sa Asante no Mr. Asante na Honorable Asante no na owen somewhere na onye founding member na no nka party no ana na onye onka royals of the party no ana somewhere nipa na o say oya acquire slave no ono ne kokko gina adaka mu ekokko di adanse ye edi ma eye o party ya wo say enne oya akwa wo mu no. Okay, you and I were not there. Okay, sir, 7. Yes, that was Dr. Bawumia in 2012, 13 years ago. About the witness box man odi adanse ye edi ama the new patriotic party sanka bia samre no nka yenya we court case na nka wo sa akwase yi ba benya position bi e wo party ne mo Ghana for na e ka mesra ka ba benya position e wo party ne ma nka wo ba be didi ene wo yire ne wo ma ba be didi na nka bia party for no e komodi om. But today you of all people utimi nya kudro ba be kasa kire ye say obi ya akwa wo party ne mo osa. Sometimes no me ka say ya ka say bia obi nim nyansa na obi agimi a eye nipa no ne ye no na mo hu say nipa no if he is wise or not. Ya say jinipa bu hono mo a obua na no a yebunu onyansani na okasa pe na wo hu sebi mpleduasa se ne wasimi agimi fa sebi mpleduasa se ne nipa no wasi mi agimi fa enunti impempre am tunipa bebri afo se wo hwe na so ye pani na onim kasa e wo bedwemu se ne ye kasa wo bedwemu a nka ebeya tunhufo tie tunhufo na nipa mu kura ka woduru a menkasa tie me ka woduru nipa mu kura menkasa wo obi force wo kura na menye den menkasa because there is one thing I obeka ebetimi asɛ wabrabo nyina eno na sa MP we akoya me ne wo kasa die me say 2028 say outstanding pona owini prime minister ye be make sure say obe lose the seat no as member of parliament and even prime minister kwa won wini. I'm telling you on authority say the member of parliament the Asante Attaçķ South, I'm telling you on authority say MPP the next parliamentary prime minister ebe come obe lose because I'm not Dr. Bawumia the flag bearer of the party and we will make sure say you will lose your seat and we will make sure that the MPP in your constituency will go against you. We will make sure that happen. We will. In fact, we will say last time na woman would no to the we are bye you know ni hwe your party no biom you know ni hwe our party no biom catch you guys man kasa na man hwe na man jam we wufu hi Ghana Nsem TV dia am je so any promise.